ikaze mwese mwimurika bikorwa ry'ikoranabuhanga mu buhinzi n'ubworozi ku nshuro yaryo ya 15 ni ukuva tariki 6 kugeza ku ya 14 Nyakanga uyu mwaka w'2022 ku Murindi mu karere ka Gasabo. Insanganyamatsiko iragira iti kubaka ubudahangarwa mu buhinzi n'ubworozi hifashishijwe ikoranabuhanga. Uyu ni umwanya mwiza wo kwerekana ibishya byagezweho mu buhinzi n'ubworozi, nko kuhira hakoreshejwe ingufu zituruka ku mirasire y'izuba, gutwara intanga hakoreshejwe drone, kuvugurura icyororo n'ibindi. Uru kandi ni n'urubuga ruhuza abamurika n'abasura imurika kugira ngo basangire amakuru n'ubunararibonye, bityo hihutishwa ivugururwa ry'ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi nk'imwe mu nkingi ya mwamba y'ubukungu bw'u Rwanda. Mukeneye ibindi bisobanuro mwahamagara ku murongo wa telefone utishyurwa 4127. Mwese muratumiwe rero, kandi gusura iri murika bikorwa n'ubuntu. Ubu butumwa n'ubwa Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi.